Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rirateganya kuzamura amakipe yitabira igikombe cy'isi akava kuri 48 akaba 64. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yabitangarije ikinyamakuru cyo mu Busuwisi cya Blue Sport, avuga yuko bari gutekereza ku buryo bazamura amakipe yitabira igikombe cy'isi akaba 64. Yagaragaje ko igikombe cy'isi atari icy'abanyaburayi cyangwa muri Amerika y'Amajyepfo, ahubwo gikwiye kuba ari icy'isi yose, bityo n'amakipe matoya agomba kugira inzozi zo kuzacyitabira. Yagaragaje kandi ko ari ibintu byiza kuko nk'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka kiri kugana ku musozo cyitabiriwe n'amakipe 10 yo muri Afurika, 9 muri yo akagera mu mikino yo gukuranwamo. Mu gihe byagenda neza, iki cyifuzo cyatangira gukurikizwa mu gikombe cy'isi gitaha cya 2030 kigakinirwa mu bihugu bitandatu, rizakirwa na Maroc, Espagne na Portugal. Ni mu gihe mu rwego rwo kwizihiza imyaka 100 irushanwa rizaba rimaze, hari umukino uzabera muri Argentine, Uruguay na Paraguay. Ku rundi ruhande ariko, abayobozi b'impuzamashyirahamwe atandukanye bakomeje kugaragaza ko atari icyifuzo cyiza. Perezida wa UEFA Alexandre Sefere yagaragaje ko kongera amakipe aka 68 yaba ari igitekerezo kibi, yaba ku irushanwa ubwabyo ndetse n'uburyo bw'imikino yo gushaka itike. Ni mu gihe Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa uyobora impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Aziya nawe yagaragaje ko adashyigikiye iki gitekerezo. Victor Montagliani uyobora CONCACAF nawe yagaragaje ko atemeranya na FIFA mu kuzamura umubare w'amakipe yitabira igikombe cy'isi. Ese wowe iki gitekerezo cyo kuzamura amakipe yitabira igikombe cy'isi uracyumva gute?